Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakasi Hills Aton Ministry Council kumshi bentaban pinsang thu sha yakinang shong shnong menta ka singi ka hnriu tarik urisaw kala lumi kinang ba shnong na sor ban ki khapsor na ka bentaban pinsai halo ka Land Act ka Solid Waste Management Act bat kumju ru halo ka Building Bylaw yakini ka jingalang na kalyang uba pinshangan NCM ubade Deputy Chief Executive Member bat uba Taybor Pathaw ubade Executive Member bat pet yakatna lan kila lum ya ka jingalang ha Pinewood ha ka bari ki spangut kirang ba shnong kila poisha ka te ka jingalang Habay krem ikla pathai kubor hading jingalang uba Taybor Pathaw ula penpau halor ka jingkwa jong ka sarkar India na ka bentaban pentrikam no ya ka digitalization of land record ban pensuk ikipat ba ha ka bayade baki kamja ka puta kumta kila lum ya ka ni ka jingalang man penshai shekirang ba shnong PPX section 3 schedule ka karkom bat kendo monitor ban control kalan ka kawan hapo ka council te ka sarkar mensua kala persyang ban implement ya kan di scheme ke central government tambah ke sutu ba nomor ba hakashidul area ka ha po ka jimpe ki juni te ka pelog ni ki bakin amen no ya ka rules ko joki ya ka ba ki ya bede po schedule ya ka bede bat ka kom ai ki lan ko ki la panwan na singi te nakaliang jungi hadin bagi yo ya kata ni perkhat ba marpi banta ki beliau hawede pat ka jing don ni ki caka hoi ki wan singi nam takalan ko magalam takalong manual kapat de digital te takada mentapat nomor ka sarkar kme ka kwa ba ngindon no ke digitalize wa ngiro kan khamsuk ni man penbek put sa man penbek ki caka ji beliau khamtam le bakatan bun ki litigation apo ko to wede ka put sam ji caka dal ngile ke digitalization kanwara ya kacing penbet iki babun ki mentah bede berkenika kendok siap te nakalian jungi ngilayo eta kebetan man state government kamla ban implement ni kene mabakha schedule area te kade kamram jungi mentah bagin implement ni kene ban digitalize hilang record kanang kan pensuk ipada kade kan pensuk nomor hagani digitalize lan record gile cadastral mapping digital mapping but kan pensuk ipada bikin tip ke cekal jong nata ki Jakarta dan ru jekni Jakarta teng ning ba kan digital shala ban penbet du kene kabar ka dan ki pun ba ki Jakarta ni ka ri khasi jungi badan ba ya ka ju ka Jakarta ki di ar lainut ki breu kalawan ka digitalize sekitar ka domla su benda nama kan ik lalong bet ka record po ka online ni ka pai ba ki la ban page mulu na ko ban Jakarta ki na page online ki la lap ba to ka Jakarta ka de jung ti tra kam de jung no lala ban yada mi kitar katakan kampen suksu abai de kejiwan tu di digitalize lan kadi ke sudah betang normal ba dia satu kan belum complicated kadi betang ban digitalize ikilan record ka ba ngi kamle ban sisin makalawan ka mandi dangi bangin le haga dis council ka pelong ngi ban perkat bangin hablok advance no mar mentai ki bapun ki pai ba kala pai mat singi na ta ya ke jimbu ini record apok dis council teling ba kan ikan yarak pun. Bat sekawai rudang mana kini sini kahikut kalong concern bah kepada apa ni. Tekala ya ka suggestion Chinese Council. Nama bangin tre ban implement ya semetua nama kawan napa pancetira stenging dan pancetira cene tinggi kam accept ya kata ngin tre bang accept. Hari untuk kimut ban introduce the property ka kata belum against ya kajing kendo kajongi. Te kahikut ko ingi ba perkat no kai ba bah bangin lat kamtam nam teknik litigation good case video kerja take ini ba go for digitalization of land record kata kalau ini begini scheme ini implement poka chili area kabah poka khasiat antara ka syaiba nomor bawa ka state government ru kala endorse lagi hajiri bata land record kala antara bitti bah ka tuka order juga government nampak asli kena sepak kena way antara endorse ini hajiri land record kumbang yang mencari juga lan, kesam itu kami hab banian ni, kimdei kita benulan, bangilai plot wise, mangi di private lan, individual lan, dengan cakap property card ni kami susalihan dia, property card kawan se property tax, tinggi avoid dia kata ru, andai kumbang yang mencari nama marba,
Nyahap pan priang gawi option kata kalong digitalization online records. Kan ni kan long normal membalong langi berokoi. Bahkan suk. Tega i karul jurang pak sinong ada kesetu ba. Wari ka kendeu ru kat kum ka hasil atau Mos District Regulation and Administration of Land Act 2021. Tak kan syai bau nang pak sinong apa uput usaha semacam sinong. Unai jing tho ika iki try ceka. Karena dalam hidupkan kami rumah sinong bagian don akan di meeting ban long ban rak awareness program iki kumluban rekam. Nakilang uba pensingan NCM habakran bakila patai kubor la penpau baka baitho jaka hagini sngi baro kibala letno kalong kabakul marbha namar widon kibashim hakador kabarin bat don ru kibashim hakador kabahe barka jingdon jaka land rule la burinti no yakador baitho jaka. Ya, aji ngede berka hasil atau Mos District Land Regulation and Administration of Land Rules lu ajar apply ke bidang proses menta kalau ngi ba nakaliang government kan sa notification aja kan ni rumah haman highlight iki nya bagin sutu for small example baru saya kata kaji sim baitho jaka kalong klumar ba don bashim rite don bashim he don bashim lu tentang kila ut sekitrai jaka i kumba la di ginong di jaka tena tadau ngila streamline no lembaga hasil atau Mos Regulation and Administration of Land Rules ajar boy apply bagabangi skamba sharing sayo ya kan jimentur juga sorkar gubernur ban notify gajet kenang bakan lo ngai kalau ki khot iki hamni ban brief kita ki bro yang brief lu iki dei batka hadin baga government kala ai board hangi na kabanta ban issue building permission yigitu ki jaka ki balong shabar jongka Shillong normal municipal Shillong administratif municipal barki kendau sorkar tengi hapan brief kiru ba encourage ki brief bakin wan sika council bangna batayro ke proses dunia dei bagi sibru ka nominal rate ka bangda kata-kata kajuang berbol ketin mo kandiat ka kambha bania ka ba ndani baling ong gumta ngatrai pikir mau ba mansua ngapor baya ki ba hapo kamta mang sor Shillong barki kapsor abang yong bet ka ba syai ba kijaka shabar juga municipal dei ban penrikam data building bylaws jongkar district council barakatu ko por junga bangalong siyam nila sinaru ya ka district council ke hasil atau district council land and building regulation mo rules kat ko por nila phano ban publish jaga gajet tendai ko por mar bang khamya lang baga prosedur ke badai apa sangat nak suai ka tendai hatin ni labu ba kum ka adoption order hagapor bagi yo state na Assam Meghalaya kadon ko order ke ba ba ki jaka barok kin hapo kanika Meghalaya town country planning kadi tang ka order mo ngamong ka nanomong ya pi bagadai ka kadi tang ka order din habang ipai ka order ka ikumba long all in all haka jilan kaliya timana kane ka langsung bagi isong meeting ka habang workshop bankut ka sorkar MUA 2 namaka kila ai borno ka diskonsel ban penrikam kawan sekali ka sorkar MDA pada kan perskam issue pada perbahasyu ban perstat issue pat mental ai bor hangi ban penrikam ka building ban mission Mdei baru kita tribal area Raskes Pai Kumni ki bahap Shillong normal municipal kamut police bayar jail route European wall Shillong administered municipal jaya mo khar lain ka asan sebab kini ukin hap haka mudah kat ba shabar nang ta baro kideha ta district council te kani kala erap sibut na kabenta ki pai ba mungai no ki ba basyo ngapo mau langai ki basyo ngapo mau pad ki basyo ngapo opar Shillong mara kat ko por galong salansar ya katuka mo kreator Shillong kemudian mo ke ba peringat langi brokoi tada masuk baga ma pamas Shillong sepat tada daw masuk baga ni kacing ai bo hangi baga jing alat hangi kala irap sibut wei ban pensuk ki pai ba rate of long very nominal ar ban rate revenue na kabenta jomi kapsa
Dia yang baca nang mentan ngarang bersno ba. Pagi jadi galan ru menta. Kita sih yo galan tai try certificate di zone. Dipanggil accept. Besok tangkas sub ban yo tra register na po sub register. Ting ngila persangat bala ban kampan suku pa. พี่อยากไปได้ประกันในกับ solid waste management นั่นเองมีอยู่ในกันที่บุญที่สนองกิมันกระดาวก็ลงมาละ empower กิมันตาที่ก็ main important มันตาก็ลงมามันตาอยากกับ committee กับ solid waste management committee จงที่สนองมีทุกเรื่อง just concern กับบ้าลิงบากันนี้กินต้น project มาก็มา PE กับ 15 finance นี่อยู่กันจริงรับประสบการณ์ที่มีกับไปได้ประเทศอันสันติชันมันตากันต้นก็ไว้กับ project กับบังเงินสลันช์เฮาใน November kabangin sedang ini ke RRC ke Resource Recovery Center kemudian ke balalok kat kum kejuk benda bangin penkam ya kecaka bernyut benda ke moro kan yo ningkong ni ke skin pada moro ke ai kecaka ke batang 1,000 square feet in Chennai ke RRC memplay i keladan teng apa ompling ro kita le kita tama ka bale apa ompling ke dai betling ba kan ka sipmiu mencua orban rementa pakan dai bet ke project juga di council ke ni penon mulai moro badhang ni kemudian ki nyut kinyer jong kisnong mulai moro kan net be hantu po RRC Resource Recovery Center but nang ni kin sele ke segregation ya kan ni nangila launch kini gin seperti pa ba nomor paling gin update create awareness pa ba hagbede bat kajing kwa jugi bat pedolong kini tak bangin pensutu pa ba ka segregation of waste should be from grassroots mana tu ki cakar kan kan le ya kalau saya la don kap mo nakaliang ka council hagbede bat la rangi don kap mendan ke landfill sikui pakai jakar tamak kumolong ipi kanum long shu kumolong ka marten larang ile mangingin le scientific ways ka ba ka waste ru ka bangi generate in a span of 1 day 2 days kamot kalalech benta pa di bendet mo laga di bendet ko compost plant nam ta pat mi sbo tani ba generate power kibabon ba mena kini kas ki benar benar makaleng council iwan ya kenika visit po Goa tinggi Goa ya kenika waste management po Goa government kali ya teng adu banga balik itu ngai iba kamne shu jaka pranyo im kapa nado na po kilale ya ka kenika bakisna kabalalo ko itna ba te kumi to ka konsep bangila banwara ni kata kan erap iki pa